чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ки дар шаҳри Абу Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб ҷараён дорад, федератсияи таҷмаф варзишгарони худро ба ин мусобиқаи сатҳи баланд сафарбар намуд. 500 варзишгар аз 42 кишвари олам ба ин чемпионати фароҷаҳонӣ даъват гардиданд ки мунтахаби моро 30 варзишгар намояндагӣ мекунад. дар рӯзи аввал рақобатҳо ки миёни ду синну сол сурат гирифтанд, наврасони мо тавонистанд ки бо ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ сарфароз гарданд. من چویانم خیام امروز از وزن 31 کیلوگرم در چمپیونات میر جای یکم را سزاوار گشتم. من همین برآمدگیم جای یکم گرفتگیم بسیار خرسندم. ба ғайр аз варзишгарон ду довари дараҷаи байналмилалӣ Али Гришин ва Алишер Каримов, Мурод Шарипов бошад ба ҳайси кадман барои гузарондани мусобиқа даъват гардиданд. Hello everyone, this is Ahmad, the club manager for UFC Gym Mma-Abu Даби branch. Actually, I'm really happy today to host you and your team in our facility, and we wish you all best of luck in the competition. Thank you for coming. طول دو روزی رقابت‌ها ورزشگران ما با گرفتن 15 مدال، 6 طلا، 6 نقره و 3 برنجی دست یافتند که این نتیجه به دست آمده میان ورزشگران 30 سالشان از 12 تا 13 ساله می باشد. Very good wrestling. We predominantly were strikers. Very good team. That guy there, that lad, brilliant wrestler. So nothing but respect to Kazakhstan. Таджикскую команду, могу сказать, машаллах, очень хороший уровень. Борьба вообще на хорошем уровне, пацанов. И самое главное, от души хорошие пацаны все, да. Мой сын как вылетел, специально остался, чтобы поболеть за нашего брата. Сейчас он как раз в финале дерется с американцем. در گزارش‌های بعدی اطراف دیگر دستاوردهای ورزشگران میهن اطلاع خواهیم داد.